Wat hadin baka NGT kala aya ke hukum babaro kitrok kit oyong ken haban kit tang khandai ton udoyong kata khanyo ton kentup ya kakali Hendrik kumakalong menta kidang don kitrok kibrang beteng ban kit palat ya kate gejing betha bat ke hukum naka NGT ban pentrekam ya kai ke baka NGT kala de betha nakaleng jong tanat transport kala bu ya ka jakat ho ha maupun bat riang du bat hakni gejing tho bun kitrok kil haban penhab lut ya boro udoyong balakit tam bat kumakalong menta kate ke tanat kalau yok ban lum thup yu doyong lajan kumba ars paton iye. Uba kis imyong Assistant Enforcement Inspector jong katanak transport ubari pej hakati jaka ulai thu aginong thok kubor bahadu menta kidang don katu kani kitrok kibrang kitam hindra ya baro kitu kibakit palat la penhab ben parhadu menta la kumba shis pa praputon tam lani duna la yok ban penhab yu doyong. Hadu menta pengisian kolong la kidon makna kita ki balik doyong ne ki onosum ki trok jo pen kitam yu doyong gile kum ka an bala tha ni bande kada kolong bala ki wan ken overload pen ha be ki yo duyong club ni di ngah duyong bali ha tu ni trok kolong dak la kitam ni hapai ni ki siton kolong lai hajar which ka kata kolong ba yo batam siton jumal access kemot duyong tu ba access ka di hajar aku section 194 pada minimum section bangi fine kadi arhajar plus ya kata 1000 pelong lai hajar di hadu menta ki gantang kene kan sek terus kiba hilap ya ni duyong bangi la depan hap ngila ai ka report ni mag report se du berkunju di tiu la sim ya benta ju bodi benne la pa isa report se isi di commissioner ni de kani kalong kasa kam jungki ban auction ni duyong